Tipra Motha थानाय बिधान सभाखौ थारमाने ओगोलो दासों आगेन जागा जों माने IPFT आगेन जागा जों समर्थन खाया जों आगेबो IPFT खायो माने जों 2021 जों IPFT खायो बिनि परे जों Tipra Motha थानाय बिधान सभाखौ थारमाने ओगोलो दासों आगेन जागा जों माने IPFT आगेन जागा जों समर्थन खाया राष्ट्र सरकारा हामबाय फैलाव सिनि मीडिया फ्रेंड दिनै जों Prasad para Jenta Twisa bisini andaro sini kumi horisoron Tipra bagi busini IPFT 2013 bo IPFT hari Tipra Motha thamani haini hai bo kifili pheha ano subani bagai ano support khani bagai bini netritwa sini dato bitongo boni netritwa yang ara kase sini bijay manik jomatia boni lidbesik 7 family ni 15 buta bo Tipra Motha yakrai deputy jogdan da hambai